Kabor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Menteri Sorkar Barim ke Bihar, Utej Pratap Yadav, ulaong pa udangla kabayap. Banyak balik pahai biang syaka parti Kupajong lalu Prasad Yadav ke parti RJD. Utej Pratap ula syabe seng hau kepala jong lalu kendiat benai mensyua. Hak jinga kerang bakawai ni kila pathai kubor Utej Pratap ubra seng menta da ka seng ka pathamai ka Jan Shakti Janata Dal. Unya khun hak ni election assembly ha Bihar na Mahua constituency. Utej Pratap ulaong ba kwa bor Henry Unyang hak nong rembas kam ba amlik phasyo da lelei ru syaka parti ukpa jong ulay thu ru bahadu menta umpat keren yukpa niya ka keme jong wat hadin bola dap bantap kerteng Henry ulaong ba utip ba napo kinduai na kabenta jong lalu lebe seng yo khun jong hau jemang menta usnam hadin bala sapriang kidur ha social media banalor bu don kalok lajong Henry uyat samla syawe. Lalu laong bakani ke jingle ukhun kalakata ya keburam kayeng kesem tang bu ube ya na yeng Henry ulabe seng sindon ya Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang syaka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.